ya unemanga lamnandi. Ya unemanga lamnandi ukwazi ushaya tandla. Bangishayela sagonya nje. Uyabona imoto hamba ngayo lo muntu ukuthi imali yamahhala. Uqashe bangaki? Le moto liyafuna ihambeze ngebantu nabo lebalusito. Uqashwe. Asite nekusaqashe abantu. Le mithi letinyanga leti isilako la. Thambe tigubha yonke tonke letindzaba. Dadalwa nguNkulunkulu. Ya kuzanga abaniki lo mntondwe ukuthi babe nemaplantshisi. Ale hlahla ufuna bathi gubhetize kuphela. Tophela lo msebenzi wabo. Ngoba labantu sola baqaqele ukuthi inyanga tinemanga. Nyalo ngoba lehlahla sethi baphelele lethi. Yebe kwathiwa ukuthi ngito. uNkulunkulu abancisha lo mcondvo wemaplantshisi. Uthi kube bethu lo cabanga ukuthi asesiplanshiseni tuba. Lokwemseba kubita ngakhona. Tinyanga takucedza silwane la saphela. Dinentwana letiphele ngetinyanga. Sikwale sinye silwane saphela bafika. Titalana letulwane bange babulala lesiduna kokuphela. Tinyanga tithi tikhulisa amagwayi emadoda. Ngoba basibe kumele igwayi lelikhulu lokwethu. Bashaqo lesilwane bathi bafuna ukukhulela wawo. Lamadoda amagwala amadoda ebantu. Sengafike emnene lesikhathi nasiyekelelana. Usibulala. Ngoba kihane lesikhathi kezwe ukuthi kuphelela amadoda. Itawanza njani? Bafa labafati bakhe. Balele tithuna tuyahani. Bafa lele tinsikhathi. Siyaguga phela naso kudala nakusekho. Bathi bakhenza nedlo mtoto kweseya. Bafuna kuba nemagwayi langangalele seya. Mana utawuya yolanza umbolo weligwayi. Lo ngakalali esangeni. Ukhendle sehane. Imzaba ungabo bese so ukhendla ngaleli gwayila lesisikade uyokhulisa kulo mngakho kuze labalele size ila ilingana awunothatha rim lefule le13 ulifaka 1214 itara le14 akunolunga uthatha le13 letayela ulifaka 12 rim le15 utawetha bona bebenda lokho kusoko lesilwane sifele mahali ubonakala ngakuthi lamagwayi apha azange akhule umntondvo lofile uNkulunkulu azakunikele ngabavulonakhe bekathi uthi size usolani wena nyalo bathenga kwetinto labathi bathi koma wathu bathi ugobisa tandla bathi bagobisa leli gwayili likhulu ngithi mina likhula goboni bathi ya ngithini ukungakhulile tandla logobisa ngathi ube nembama lengaka nje obone ndosa endeki kwenteka kule ngcondo yakho lefile angile tandla tiyinyama nathi ibe kumele ngasothi ngaba lesikhwama atsangena semakhikhini belibhuluku ungayugobisa ngathi setale ngaphandle noma kumakhada kunama-gloves akhe manje kungadi ubona ngathi lendiyendeka kanza kwenteka inext umile ya uyathi na ungathenga
i-Automa vest, i-5 litre. Ikhala i-Automa vest nekhala i-Crest. Mehluko kude na ukubuka so lapha. Sesithatha sesithulula lo tshwala. Sithululela kule nyinto le-Automa vest. Sela kule 5 litre Automa vest sithele i-Crest siweze kuze kugcwale kwento le 5 litre. So ambonya ngathi ufaka kuso lesikhwama. Sale bhokisi le-Automa vest. Sewusila kahle ngedlula lapha ukuthi ubonakale ngathi alizange livulwe le bhokisi. So ebantwini labadzala lebangabathi kahle tshwala besilungu bathi imicombozi so emakhaya mhlawumbe kunamkhulu wakho le futhi mkhulu bathi ngikuphathele nabutshwala besilungu uze umkhombe nalabaphesenti levolo ukuthi ngakho usubuka buzakwani nganani ukhombele nami nginathe ngekuthayima lotshwala lokuthola umngane wakho omunye nginathe ebuzakwana kabuhlungu kabi uyathi usibangadza kwami le nkulumo yokuthi uthinte wena uzakwana kabuhlungu kabi angizi-Crest abayani ne-Automa vest abayani usemakhaya uthi nje shingene ungeva sebakhuluma bodwa anivei uyabuva uvalo kwakuthi ya yeyi iyakora yomishuti uyenuke kamnandi manga kwenta ujathuliswe manga ungakwemanga akaye emntwini oneqiniso afika bhamba lingsithenisi abe yabhuke wena lo wakhuluma ngola mama kulo muntu afika ashaya jini ngani kuneqiniso la ungeva umuntu bamiyengile wayeneka wende ka story nje sekakuxoxela ya utshele ukuthi ngangena kavota kokuphela utshele ukuthi uzuyeneke wena lamanga lawa alo muntu bekangeke angene la kuwe kanti la kuwe kuneqiniso ngangena tawungena njani aze angene lamanga athole ukuthi kunebangani bawo umanga nawe nomuhamba adibela lamanye anganayo emnganini uyayiva nje umuntu nakagaba iwula likhali kana singaseshana baningi bale bagabe intshwantshwana uthi imfiso leli gama lelithi imfiso lo muntu liyamtshela leli futhi uyafisa kuba naNkulunkulu le akade angamthola njani ungakwagaba lokwazi sekuthiwa ligama lakho imfiso so lo muntu unesifiso sento langayakhe engamlamulela uyadiva ukuthi ngathi kukhona leshodayo lethi ukuthi yini lento leshodayo akade kungakho-ke babeseke sebamgabisa imfiso uhlalo lalikhalo babufaketi kwemsipha so bangenisa la kule khala talo uhlalo lomsipha the number 2 loloqinile lokhipha bobhabula bathi jingeni babopha lelifindo baze babobothisa ngemetshisi ukuthi ntavele le naso uyibuka lento uyabona ukuthi no labantu kunekungathi leyayinyanga lelendlanga lesihlahla semisi buke mangaganyisana mnandi njani
ungaze unabele ayisiqiniso lele kuhamba ngalo usifo lentanga afa uyophela naye leso sikhathi letinto tonke akusali nakude one time la madloti alabantu ekabarobhako nalawa akubo akunyanya lelo kwentwang lo ubobuka kungasinyanga noma bathi be-strong ha akeme mos mngani uyangini akeme msathu uthini ayikho uthi ngeke asho nokuthi uthini athi izaba uthi mngani uvile ngosona ukhuluma njengemazeti nangibuva esikole nawe ukuthi lanyana uyabuva na ukhuluma ulakamsobhana ngathi mina umuntu osepetersburg ukuva ngabe utamfonela notomfonela akeva next lomuntu naye nangingamfonela ngithi mzitsi wakho khanga ngangika malanyalo ngathi umzitsi wakhe sidala akeva wawona lo mzitsi awunyakati nekunyakata usibathi kukhulunywe ngawo ubobuke emakhaya Tinyanga lo tatiko loko watibona ukuthi ungafale nyanga kuyaqhubeka nje kishi kishi manje usawushayela ukishwa yini na akukho emthethweni fani nalamanga ungafa wena siphumule ngiwo indumbu uthola tatsheka first bantwana bathuphile bashere kwamarawundi kwetindlu bafuna kohlaleli kazi madrobheni ungayishaya imvumo entawo masipala uyakubopha mala thine ngalana akasibophi Tinyanga bafana bamba njani sure kunjani umuntu omthela isitolo kunjani umuntu esomitana bamshita lokhu kanti lokho akathi kudla kwabantu abadala nabantu bagwelela motini abasababhubhi gogogo wabo phela ngani ukhombisa bona ukuthi sebanalenye inkosi yamphupha njani umuntu wakini unenkosi lokukhethele yona bakhwesha lababakini bemekuzeni make kusukela ashona ngathi ngumkhuphi ithi mina ulokuthi uthinte wena Jesu inkosi Jesu ngeke abe inkosi yalabantu balapha ubhaliwe lapha uthi uJesu wayeyinkosi abathi uJesu uyinkosi wayeyinkosi yamaJuda basho ukuthi nemaswati nemashangane abangeni lapho wayeyinkosi yani amaJuda wayeyi sho singakhona lemajudeni sekusebandlula lokhosi lo ungako kugatuka sibamle ngoba kasekho nekhosi bakhe khala ka phape rogo lemuslim inhloko ile masenzale akekho vele Jesu ngobukhona ngoba yikho yonke ngaba yikho lento wabakhona ngale
Beka inkosi. Basho sekufeni kwakhe. Bema lokhozi. Wena upho ukuthi inkosi nanyalo. Sure, Papa. Bangazisana buhlungu tshena ubabuka so usho ukuthi umuntu akathi uthoqo. Uvele umnyathi ngihlangane nemfene lapha ina. Ngabo levele ebusuku. Usuka ahlangane nayo kodwa kusiyimfene. Umuntu lana ungamgagabula ngenhlamba. Lava bathi kushonela umakwala. Bagijele ngolomoya walesilwane nelesaqhamuka nekukholwa nebunyanga. Lele bafita kuzinzuzu. Sikugibela sikunshintshe. Sikwende silwane lesifuna sona. Hey. Kuze bangaboni abantu ukuthi ngibani lo. Wala zenhlaba. Ya ungayigatula kambisi. Njengoba uthi kushonela ubaba lapha. Imfene ayibone ebusuku angifune ngayo. Na ungayibamba nje lenzabeni. Noma uyidule isilele kubaleka uyibambe. So uhlala nayo. Angeke yathi ukuthi ishona. Ifana nenkuku. Inkuku ebusuku phela ayiboni. Ungakiphangisa ivuke. Iphangise ilali. Ungakabi mnyama. Lokuphangisa ivuke. Iyathi ukuthi lokukhanya uzayithola ngendlela. Nemfeni njalo. Selo lo uyibone la muntu. Sesamotini nkolo umsakazi. Nedabatisho. Lento ukuthi grand nasebashito ukuthi. Ungani siyale edlala ibhola liyagarana. Selo kuloya ingaba bona bangakhuluma imnandi nabantu kaSipho. Bayathi lento siyabahluphekise nirongo. Uthusa abantu phela lento yokuthi bagibele kule mathayileni banyathele ngathayile. Uzokwa uve kahle phela ama steps emuntu lawo. Hayi mfana. Nathi uqala kuye eminyango uvasi. Ya. Udla phansi. Uma uyidubula kufuma umuntu. Wayishaya. Bonke yakula kwamanyana. Utholakala dubulekile vele. Awusebenzisa lapho ukuthi baze baqule kwengoma. Zawa, indonga zejeri ikhonto netiwe ku. Bantu kunezindonga zejeri. Balo hlambe kusiso makabani. Zawa, indonga zejeri. Zawe nane netback lokushonjana. Na ungambuta yini lolibonza lo. Yengisengizariko. Ucula ngento kwayena lelibonza livaleleke. Leto ndonga lethu ivimbele lokuthi tawa uyanyeshe kuthi.
indonga uvaleleka ungabi nelwati kunelibonza indonga letinze laphambi kwakho ungabe ugcina utholakala uhlonipha siya ngelibhantshi ngilamabonza lalakuvalele sive bathe sanjoni bakucatheke ngalwalanza i-ambulance ushele wapho sewafa ungathi lokho mosangeni uNkulunkulu noma bangathi umuntu utawuthi angafaya ezulwini le uma kungenteka kuyiwe lezulwini ke njengoba bona abantu abanganjani kanti bebaphetha ube sewendana ngalo mthetho wabo le usebenzisa mayelana nani okunalutho mina ngathi uthi umlomo wemantu wanatha ngemlomo ngeke umzizwe unathe na ufuna ukuthi bethe ngekhaya wena uhamba ubhedula kule emasontweni uyatehlisa mosijana utehlisa nje engcele siphethlesi abaphethe umfathi wemngane wakho angende emadansi njalo awukende emadansi nalo sikole manje bulima bani lento leyo uthe baphethe maketala wakho nedani kabonani baphethe so nedani kabonani afika lapha bakunemba na mina ngikhule ngathi uthi bantwana banesipedi sabo abantu abadala isipedi sabo basibeka la singasiboni khona noma ungasiboni utawudina usatho esilesala abadala sinesine sethu sekubuyaphi lo ukuthi usondo likuphethe nefamily yakho nonke hey kweshela le leselula itawugatuka abathi bantu unabona lela abafikile buka kala ngo-7 bawini laba ngeke bashayele esikwatini esikhethwenyana sinebafana abancane baphithithela ukuthi ubone ngathi magena sani uyabuka le nto nebatayela upuphu lapha ubona lutho angeke babone lutho shaka kubani